pui peteli. Fa mai tala Elia Esaia no fui e mai le ai Elia le ai. Langa nei loa le Esaia e iai le mele I e taun talepe. E toi fo'i mai ai. Amen. Now, what am I saying tonight? But I o le mele tupu. E watu Esaia na wa fo'i mai. Ai o maika maiki over ma kor se fulu ma tupu mai e le ulutula. E le ulutula e. With I le mocking spirit there, e ola I peteli. Amen. Lo iai le nganga ma upu tau fai. Le ola I. Fa mai le tala tangata Esaia, Elia au te loa le mele tupu I, ele mawhaina o breaking le mele, I sa o malosi. Pe o te wa aianga I wawenga whaalinga au te mana o mia e iai le mele ia o e tauna mai. I'm not satisfied with this. There is more that you have. I need to press on. Ta opea. Te loa o mai fo'i mai Esaia ia mai ta mai te Esaia le urukula. Sa o pesa ka mai ke le makongu. E ko inga ngoia osa sa ngofo le makongu mai pesa ka mai. Iva osa ulu ila. Nai polo te va ulu siain. Ele sa pesa tamai. O lewa fight. This is a mocking spirit. Lenga toi fo'i mai te malo e dio mai. Te loa. O lai fai upo la uli. A lai fa fanga, a lai fa susu fa na wa pea e lua. Lai fa susu fa na wa pea. Lua pea, lai fa susu la fa na. Nana wala au al tanga to Esaia. Ai te lol me, fa melor kala le pea ilang tama pipi. Fa kale kuisa o le kari mangol ka malola le wailo. O e kel se me, so on ko sa wele. Mai tau mai oe. E le fai ngō fimo le pea. A ona susu na tama. Te mileanga lea. A wana I whaalawe lave stangata. A lau whaalawe lave mai Esaia. Wewa ele melo tupu yo. O lai whasusu. A lai wana au tangata o lea tua yo. For mighty to spire, then God send these two pair. Amen. Talile mele bala au merita malo. This mocking spirit has to put to an end. Le nganga fai le tatia I watang talepe. Amen. Mele awone I vabe tu ual no fuanga se saule li e whaamanuia oe. Awai tele mwenga dio ma nganga ia pe a fai lo malosi. Le upo le atua Zerubbabel, it's not by might nor by power, but my spirit, said the Lord. Ele ole malosi, ele ole fita, a ole nganga le fita lai mai le atua. Amen. Awole vave give up lau finau pea. Wailo o tafa mai finau pea. Say push the plow. Fai push the plow. Say fai kakanga, push the plow. Awole vave give up le plow. Amen. A fai olo to olua ngā le plow, push le pole nei. A fai olo tane na fai mfala velave, push le pole nei. Amen. Fe me push fafo mer fai koa. Push fafo mer e marulu se kai ai. Vi ia le atua. Ai la o mele. Le watu pe lua. Amen. Ina wa uma na tali le mana ongo Esaia. Toi foi tamai toi fa susu ala fanga. O lo fa tali le atua ya oe. Po le ale mea le e te mana oai. Lo fatali le atua I lo mana onga. Awani e give up vave le polene. I say eva aiva venga o le atua tutupu I lau savali mo lima. You need to see the power of God function in your life. The way you walk and the way you talk and the way you lay hands. You need to see that deliverance power of God perform in your life. Amen. Emana mia tu sa loto le telo tangata lo nono tia le ti Apollo. There's so many are being hooked up by the devil. And they are controlled by all these evil forces. But God has assigned you, appointed you for this time. To equip you to do the work.
Fa pena ta pena ele atua o fai le ngaruenga. A fai le pong le vati o lima le seme o ye fai lima. Mo o le teime te ngā yo ye le pong le mai tau tala upo le li fa e o lima. Fai ele ngā pise pe fai ngā mea. O lo fai le vala awina. Amen. Challenge o le pole nei lu I tau o le pole nei. Vi ia le atua. Now, there were esma iki mai te tonu I o peteli. For mai tala tangata Elia Isaiah fatali I wait here. O vala au le atua ha o te alu I o Jericho. For mai tala Isaiah Elia ko mix up ngongi ka makorua. Elia o te le tua oi. Lo soifua Jehova o le te au nei ai o te le tu lafo inga oi. I will not leave you. I will keep on following you. I will not leave you here. Se lol me matautia. I so mai lau vanga lea onga la onkuspa ia. Alau fala ve lea. Ya onga le upo le tu ai le malama. So many of us, we have the word in our hands. Ai fia popoko ai lengi me okupu yo langa. Au te fia poto le upo le atua. Fa tanga le upo le atua develop kongo lo wolanga. Fa tanga le upo le atua suia lo mafau. Fa tanga le upo le atua te tautala ia tupu vavenga. Ai au te fia poto le upo le atua. Amen. Dale ufa pena fa mai wo. Watu le o Jericho. O le no fuanga lo ye pama. No fuanga lo ye le la le lei. Au ane I se ti ai oi. Fai lo tua oi. O ye se pama o eva ai e. Fai ei. O ye se pama o eva ai e. E fa pe I fōlingo ngā mea. Fai fa pe I fōlingo ngā mea. Fai e peia o fōlinga. Au vai a oi peia o se pama. Se leo kere iai. Ai vai a peia se pama oi. Te lole winga o whamtaranga le watu le pole nei. You know what I'm saying tonight? That you are a palm tree? Langa le palm tree e ai onga root system e alu maulolo. You will go deeper. E alu ilalo e su e maile mea ai. Amen. Te lema whaina I loa le lei o le atua pe le alu maua lalo le upo le atua me alu lo loto le upo le li. Amen. You will never experience the goodness of God and the power in the word of God if you don't go deeper in your relationship with the Lord. You need to go deeper. Whailo to ai mana melo alu lo loto. Lal me ngai pio te lunga lo root system sala. Lal me ngai pio te lunga lo root system. The word of the Lord. E lo piutunga ia Mike. Le ai. E ni te tātou le mea lea. Se o tātou o tangata i eimu me ka o le root system. La le mea ka o le root system. O le upo le atua te tonu i anu maulano. Te loa le mea le pama. Paua le la au e su e tangata I lunga le toafa. E maua loa le pama I lunga le toafa. They have hope. Because there's water. But there's the root system. They go deeper. Bring forth the water out. Mai te tonu le manawa le palapala. Amen. Me wala na ai wawai tangata ni o tawhitawha flourish. Smile la ia te miuma whai. Oh, kwa mange la waka. Whai e kwa mange e whaila o smile. Peia o se palm tree. Peia o se pama. Aisea, ngai mana ia o fofonga. Ngai mana ia lau ata. Ngai mana ia oe. O lai whapenana tupu ola ola. Wai whamai tupu ola ola le pama. I lunga o le toafa. Ia, a whaila nia whiawhi tilo le tangata ngā ngai smile ma ata we o soli. O le pamari lo kama lea. A whal pama lea. Sa iele sauninga na whai. Alu lolo te ina malta matite te lia le whaoltang. Alu atu lo lea o le tamatite le whale. Fesila tu lon tama. Te o fia tangata na whaola inga. Ai whamalita mai titi. Tasi male afa. Valu lo ko inga mai kasi male afa. Fa kasi male afa.
O ko inga mar ka mai kiki. Saur ko inga wa umale o langa. Ar ka mai kiki lewa full life. Lau inga le a ko ar ka mai kiki. Ar ko inga wa afa le o langa. Le le fa perfesia ula le sekia ka ua a. Mi ia le atua. Ya le lau tātou a ngai mai o lofanga i pama. I le nuu lea tā ua o Jericho. It's a place where the palm trees are at. E kupu lau ola. Amen. A o le mea mtautia i o le e wha ata le tangata o Elisaia i lona mafufau na whetua i o suan ai lea. Amen. A le wha mari tangata o Elia nofo i e whaiwhi au le loku lea. A le loa le leia Elisaia the curse e Yosua le nuu lea. Amen. Wha mai tangata le nuu Elisaia e māneia le ai. E māneia lona lau whanua. Māneia foi fōlinga o tangata a o lona whalavelave o ona le vai. This is what the people said to Elisha. Le fo'i mai leo Elisaia ina wa uma ona pa mai le mena nau iai. Fo'i mai lo lea, ai o ma i te fo'i mai arta malo i o tana, ai wha mai tangata Elisaia e māneia le ai. E tupu ai pama maola olai, a o lona whalavelave e o ona le vai, e iei le oti. Mai lo le tana tangata o lea tu au mai se tāno a fau. Tu aila ia ma le masima na mai le ancha. Tānoa o oe. Amen. Lo ia te oe le mea lofa e wha mangalo ai le loto le tangata lo mawhatia. Lo ia oe le mea lofa mai le atua e wha penana a mai ai le leinga le tangata o loo pua ngatia. O le atana o le vai o ona lea. O e lo safai mea le li o lo langi le nei. A oina te amai le wha mangalo. Oina te amai le mangalo. Who can put the sweetness in this bitter place? You. Oi. For my aya su o tau le masimo le lo langi o tau. You're the salt of the world. But o ta noa le tu o tau le masima o le vessel le po le vase le o e foi lea. O to tonu i lo iai le mea lofa le atua e mawhai ona whaamanuia i lantou o e lo ti ngā ina ma e lo o mawhatia. Waina te mai le upu o oe. You will bring that word of comforter to those who are hurt. Oe. E te le te talo i e whapena na sausa whaalinga mai le langi o whaaupenga ina oe le atua. O le upu le atua lo te tonu i ate oe. A o na e tau tala na te avatu le file mu i e wale se file mu. E te avatu le le ia i lantou wale se whaamue moe. Amene. O i, Jericho, nei loa el tangata Elisaia na iele whawhine ngo ia Rahab. Rahab was a prostitute living in Jericho. Amen. But el telo taimi a tātou tilo iele whine on tātou mawhau le se mea a le leo le whawhinge a. Amen. Se whawhinge karango mai, amen. Te whia ngofu ska maropa muku. E le ngā whawhinge whapea. Whapea fui ka maroloa. Ke whia ngofu ska maropa muku. Aisea. E le mane. Kama oi fia havi. O mawhai skorua i. Kua i polokai vau. Whinge le marang whangau. Ko aro polokai vau fia. Aru. Whai ngari skorua. Kua ngā whinge marang whangau. Su e mera wei Samoa, whai whai ngā whingi marang whangau, me ngā kaur fiavi u. Amene. Wai maua mai. Whapena winga o ta maloloa, me ranga e le whapea o whawhine la, e ese mai pe a whaangale upu leha. Amene. O i la le ngō whawhinge lea. Ai te lor whine lea. E lo se whawhinge, whai le pe o whawhinge lea ka ki mafu whau iei. Te ine la le whai asinga hai. Maua nunga.
Tāta fo o ia Rahab, e len kamai kāka, e len kamai kupe o mai makamai. E tilo atu Rahab, e whaito toa o lona whale, e loa lea Rahab, o kamare kere le mera le pau. E loa lango mergent ni o mai lato oa ma mai whatau, e mai tono Jericho. So Rahab was sitting there viewing all these people, the merchant are coming in. She knows exactly who to lure in. She knows. E te loa la le mele tupui. Ava vaitanga te yara ava ol mo kwa mele anga. E lo vaina le atua. That's not the way God looks at Rahab. Sometimes people look at you and they kind of question you or they judge you because of your attitude and your action, your character, but that's not the way God views you. E lo vaina le atua ya oe. O le vaia le atua lo isa mele lei te tonu ya oe tano whanau mai. That's the way God has created each and every one of us. We all have potential in Him. Amen. Say whaila tala whapea le se o whereti. Sa lo whereti wa ai le o ngā whawhia le ta atia luma a big rock that's sitting in front of my yard. Pa me lo whereti, Bishop, e whaingo a vea le mele. Ma, ia tia o ai wanga o se whawhia le so ngā, le se winga. La timuia, la timuia. I mean, that's all I see in this big rock sitting right here. I sau tangata le, o le aulo. I langa va ai o le aulo. Avelo le whereti lo na whale. Yeah, you're more than welcome to take it. Avelo le. Te wa call my whereti, Bishop, I'm inviting you for dinner to come over to my house. Come. O latu lo na whale. Te loa, o te latu lunga le lau lau o whereti. Le whapea mai apa au le aeto. Le lunga lau lau. I saw a big eagle getting ready to fly right on Ferreti's desk. Whapea boi. Ferreti, so, whenga mai lau aeko. Whenga mai lau aeto. Sema koi maanga. I start to marvel this thing. I tell you, for my Ferreti, I mean, I feel lau whawhia, whaile kaki ki lumoro whale. It was nothing, but to him it's a coal. Menga kaul potential. O le mea lilo le te tonu ia o e na o le atua e malama lamai. Amen. O le vaaila alista ngata e le so wanga. A le sila sila le atua. So le ai. O le mkwa I auloa ngata oto I tono lo loto. But it needs someone to awaken that thing to come out. Hel tanga pia pe me fo key on, key off, key on, key off. Ma misa ka ka key on is so up. Wai mau mai. O le oa le mal te mau a ingo le tua o le tanumia le loto le si. Ia le te me tano mai fafo. Pe no vai atu le vai Ferreti o le aulo la aule a le vai au kwa le ia. Aka kio mai le saai mai nga pawanga me vai ia. A sau tanga tele mai sol. A mai lo la uma. A ula kunga long fale. Ai. O le ai kol me la lele. Whapenge apa au. Ana nofol tangata makavi on lima. And bring out the beauty that was in this wound. That's potential. Pena tau o le poto na tia o le atua lo lilo tonu ya tātou taito tasi. Whamanianga fo ile ale atua lo tonu ya oe. Atong le te nofo mai o le tau mpalu e tau mawhai. I want to be an accountant. I want to be this, I want to be that. Whapena me ngau dream mai. I dream to be a medical doctor. O lo mana onga lea. Sa o moe miti ai. Ino wa o lesa male lumenga 1970. O warule lunga Chanel 1971. O nai leaini se form 6 a lumenga nating. This is my desire. I want to be a medical doctor. Avelo mata upu lunga Chanel. Oisi mata upu le mo I moila St. Mary's. So we had to come down to St. Mary's. If I onga I ngari ke misi male physics. I lalu I St. Mary's. Te loa, o ia me o mai lo mafu fau, mlo loto, o te fia fo mai. Ke fia fo mai kipi kipi.
I want to be a surgeon. Ai la kung kaung le kipi oe. O le mea nasa ielo mafaufamu lo loto. So, o lancho lole au whainga luenga al macho whale mai. I was a statistician for a hospital getting ready to go off island. Te lole me mali, turning ngai le tua mea. Le ai masa o mafaufauna lata o te whiwhai au. Never in the widest dream o te whiwhai au. But the day the Lord grabbed hold of me, that's so ana maua e le tua kirikala. O ina tu itu ia o mana onga, tu itu ia molo uloto, au tango lo pick up le satau. Sui loa. O sau la so na fa men mancho ainga, wa fa ka koula o Amerika le ang fa fifiau. What? O da tula Amerika le ang fa fifiau mai. O feo Amerika ka kio kia ang fa fifiau, ka fa makala. A sau malitala fa pel tanga te fa mai Elia. O ai fo le tenu au loku nga o mga o fo wala finga e halu nga loku ma e halu e fo nga mea. Fa seri kwa le kari kongo wangi ko nga fa finge. A ma o le se fa finge le halu le au. Fainga tanga a just lo wolanga. Pe a fainga lo fa finge sa fa pe oi. Le life kalangwa ko en mel tanga ta ai le mar malama. O ke me le fa olainga le mancho ainga o le fa olainga le la fa ka o o winga la fa mtalanga le turning le tu o wolanga e se me fainga fie. Amen. In a week ago I received no for Elijah ma post my lunga le me fa one of my granddaughters, the youngest one of the branch. I fa penganga mo lang scholarship Harold Medical School ava I lo fie. O kan me kong le my heart was ding dong ding. Dong dong. O mai fa foro o faku ko ka mai ko o mi mai kong. O fa ya te oka le wa halo e fulfill me ngo dream mai. E ya tanga te pick up inga. Viele. So if you're looking in here ya rava o le ma fa longa ainga e mo kwa ingo ka ya rava. Ka valea le ngor kama ka valea ku mar ka kinga ka valea ku mar ai nga rava e ko makanga ke ra o menga fai ai me rava oli le oli ora ai pese rava oli ma vivi amen e me rava ile ke me kofu me ko ngor fale lea ele ke me so me mama e pese lea ele ke me ke vai le o le atua o le ai fa no ira ava le mama mai me la tu ai o lo le taimina sawai a wina mai o sua tangata to lua I o le ai fa solo le ma fa le tangata lo e saia bi ia le tua o no fanga pama no fanga e va ai le mata ngo fie ma le la le ai sawai tonu le me o ona o lona ngora ava e ma fa tangata she is nothing but a prostitute. But God looks from a different angle. Te lore va ai le tua le va ai mai e le taimi a vera ave fai ma fa o le tanga I lona ainga. She will be a savior to her family. Amen. Lai fa penana fai tio le tangata le pati lima mai wa haru fa ngai kama loku la loku e fa va valea. We might praise the Lord po a la mea. Te lore tale I keep on doing what you're doing because I know one of these days they're gonna come and they will bow down the same God that you are serving. Amen. O le temi la o se tangata ia e fai le mavaenga ma raava. Fa mai tala ale to lua le raava. Vai le fa malama le. Vai le ie mu le ngas no ma tu I fe ma o lalo. No ala I le ie le fa malama o le fale. A mai lo tama. Ia la wo o ka ko le ngongo me a mailo tama, a mailo tina, a maio uso, maio tuangane, a mailo wainga, I to tonu lo fale. The same house, o le fai pisingisi le una lea. Ai a o na yei le atua I tonu se mea. E liwe le atua, ma sui le atua. O le mea matanga, fai le atua, ma mea le lei. O le mea tinga, a vea le atua, fai ma mea suomalie.
O le mea whapenana ino I tangata ai li liu le atua whai ma mea wha oli ai nganga o tangata. O le atua na le vailo tuanai. Vi ia le atua, o le me le tupui. Te loa se mea matautia. E ala langa Israelu a tautauri e mumu. That's a symbol of the blood. E ala langa Israelu to ulu pa, to ulu o, whamelka marava. Ava, o veakuru mea whamelka, awole pisa. Awole pisa, file mu. Pese mai perkako pese, file mu. Fese me ko ulu le pa, ko ulu o, atua le fale o ra, ava. Le matautia o le fine talitane le. Le fine sa fai fa upunga fa mtalanga o fine ino I tangata. Can you imagine yourself like Rahab? You come to your house, people don't appreciate you. You go to schools, people doesn't even care about you. You go to work, people talk about you. Amen. But those talk and those ways will soon come to an end when God intervened. O le taimi a sawa I le atua te tonu. E ta ofi le atua le ngutu le tangata tautala. O le taimi a savali le atua e tonu o lo wolanga. E ta puni le atua le tangata o whaiwhaitio I te oe. A tango le atua lift o ilunga, ave o ilunga. E mata umaya mata o tangata voi o kenge. Oi a ra awa nane molong a inga laipe mai rawa. Oli I le ali I. Amen. Tu mai lunga e siva. I asiwo ko ulu o ngasi mai la ko ulu. Ai la pese ra ava. Fe ero tama to ilalo, la ko kuri ilalo. Fe ero tina mai, pa manga no mai aura ava tamai. Fe le uso mai o sister. O ha o lisa fai au kala. Wa le sa solo muanga o story nga oi. O fe e tuangane le mai fasi. Ongol matanga fe o ye lalo wa ifo. Ono le matautia o le atua e Peru. Le mea le na va ele tama loa e ngoa ya Elisea. Amen. Fa mai Elisea e ui ya na matautia va venga. E ui no va le matautia o le atua e. E te tau anu o yo. Ke aliva. Ngo fa ko fai kula a. Eu ke aliva. Awangi malili ka ko me ai eu ke aliva. Tato atu alai ve bela mai Ia le atu ka ke fio eva le ponge on sai mai felo ko ai on sai mai ole pole. Ia on sai mai. Ele sola me ai ole ulo ala il fasipovi ele fai ko alwes. Wa bela vol fasipovi pa ole ma fanga. Wa mai fa uma. Ke mai fa uma. Be honest, wa mai fa uma. Tama wa sila la ulo o le kala pepe lo yo ni tangata wa levang ma fa uma la uma tama oi so le o vai se ka le si o ko le ma fo ke le per le la wa ku mele fe mai sau se sau fa mai sau ku le mai o le ata tuli le mana onga le tangata Elisea. Amen. Fa mai upo so o le perfecta Elisea. O le aso ni avelo matai ya te oe. Ai whamai Elisea aua to tala no mai ai. Aua. O le ale mele tuli le tangata o le atua. What is Elijah is after? O le ale mele tuli. Yori tana lo no winga le o ilalo. Go down. E sese whaapunga o i e maua me te o le loto maulalo. Go down. Ai vaaianga ia le taimi ni whapena o nā ngai au tole tangata e ngoa ia na amanu. E le pela mai Suria. A o le moli maua le tentiti Israelu na whapena na sawa le tangata lea. Amen. Now me and te niti whapea. We need some young women with a testimony so powerful that will convert the heart of a person. O le muli maua le tene titi le ana I nei le perfecta. E malo lor ka malo le longa le pela. Can you imagine Naaman's a commander-in-chief? O le te I aua Suria, ai le pela.
Amen. Wa fia tau sanga ele moe mal tolua. Fia tau sanga e va mal tolua ele wanga is very contagious melo le pela e pipisi. Awa matan to ulu tino. Wa makanga ba ku me yo nguku pa lu fa fol pa wa le ba ku al pa u male ango ba ko ngi fo me I. Kapena e to ulu e sali tino. That's how this disease is very contagious. Eleanga. E pipisi. Alana sa bali tuna manu ai fai le tala tin titi lo no matai. Ana inei le li le perfecta Samaria. Malo lo ka malo le no le pera. A testimony. What a powerful testimony. Alu lo le a wino le tupu ia na manu alu o fa penana va ile tupu o Israelu po Samaria. Alu lo le. O le mese se mo mua le. Amen. This is the first mistake. You tell if you tato le whaanga ino mea lofa le ngā ia. Awana mawalo singa mea e oso loa. Amen. Awana mawalo singa mea e punga noa. Whaatalitali, 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 I le teime te tala I le atua le whaitatoa. Awana wawena e punga, awana wawena e oso. E pe o popi, oso pe loso popi. Yele o sau. Amen. Yele o sau te maloa. E mana o le te maloa, avere tusi o le tupu I le tupu. E le I whapena le whenga le tala. Ana I nei le perfecta. I leo whai mei, ana I nei le tupu le whaola inga nale. A le walatu le wheaua le si tupu, le si tupu. Fa mai le tala le tusi ngā watu. A o tu lo le tusi le wha malo lo le o ona. Kwa valea le uro kupo Israel. Ai fa mai e sa sai le ofo le tamalo. Ai la nonga mai Elisaya. I mean, can you imagine le dresden, le vao, le mele e Elisaya I tōtana? A o le I le tupu I lona maota. Ai la nonga Elisaya le sahenga le ofo. Aisha, and na muli muli tangata. He knows how to follow the person by the name of Elijah. He was not satisfied in what he saw. There's something that he wants. Famela tala tangata Elisaya, a winna mai te maroa ngai se iwa ai lo iai le atua I Israelu. A winna mai. Amen. Au mai lo male whiau o le mafau fau o le tangata na manu that Elisha will come out from his house and treat him as a VIP. Mana afa pena sa fofola skape ka mumu as a vali mai ai. Sa vali mai ka malonga mangu elu yo. Mai sale. Ora ne ko inga kanke. A winga melanga uanga. Ora ne ko inga bea. Sometimes we need to go down. That's the meaning of word Jordan. Go down. Meaning you need to humble yourself. You cannot see what God has instilled for you here if you don't go down. Sister, brother, go down. Se fa ia ile tele. Na mia lo walu ilalo. Ele mosa fa manianga le ilo ku mai nunga o pai o la fai o tui maseve. E kere popula mai o maka o kui. Ia oi ke ia o kui poi. Amen. Ele popole le atua polar ke le o lo swafa. Awan mana le atua alu ilalo. Sabali mai lalo. Amen. Na le lau vatu le tala. Ai fa mai o fa pe sa ku mai luma talo mai lona lima. Ele swafa lona atua. Ele manga ia e vai oi e subia. Mana ia vai subia. Mama ai le tu pois va venga. E pala palali o tana. Ala watu ele upu. Amen. Telo o le teimi ana release al tangata o le atua le upu.
Lale was stir up Levi. The water was stirring up. Why? Getting ready for Naaman to get in. No fatali mai Levi le wato na amanu. Amen. Telo oil Paul ne we release le tua le upu mo oil le fiafil nei. Uate va give up le Paul nei. Langa le wanu le upu maka nga stir le tua le memo oil. What sound are you hearing tonight? The sound of the stirring. Lo alu le fine failang kuka pisupo. E ke whanau ke whiko ai le mula le ulo mane. Pungi. Ai foi le finge. Es whekau ia le mula se pungi. Me ia le li. Ngā su mai le whawhinge mena i lunga. Ai ko pisupo le lalo maia. Whapenga le winga mo finge maka u. Le mo ingi finge o kako lokua. Ai mai ai kasil piso po invite la fai fiau. Alo ave se me ai le fiau. Alai al nguku ala halu pengi. O feko ai le mule le ulo mar sipungi. Lan mele to put pone le il make a stirring in the spirit. Le leo mele te fa longo ile nganga le pole nei. Mena lena ele fa longo le lingo tanga tona manu ala nonga ala na uauna. Famele uauna na manu ana fai mai ta maloya te o se me te le e te faia. Ngal fa mai ke le momongo o kongo le vai. E fin ka nga le momongo o. Vai mau mai. Awe fa kingo fo lo mafo fo fa nga mai. El me ka le momongo la kwa maulu lo. E se me ka le fa pa u da lo. Ya le mai anu ngal pa mo me lo anu momongo ko yo fa ko fa fiku. Fa fitai lo ile nga pa ia fautua. There are times if I penano fa yo tato loto. As so le nga pa ia tap me lo ko wa. Slow down. Slow down. I will have it. Slow down. Amen. Aisa. Langa I loe le nga pa ia me te tai oi. Mi ia le fa mai ana fai e fai malita malo se mea tele e te mafai. Ale nga lo wanu e kofu ole. Ai fa fitu le nga tofu. Te malo ale. Le no mai I. Te malo foi le na I lo le mana o lo I te tonu I. Le te malo le le te utala le upura. E le tupu me I lo langa o te ngata lo el saia pe ana le alu I lano. E le tupu me lo no langa pe ana le lo fa ma lalo na loto. E le tupu. Au nanga le tangata o el saia. E le au nanga mana o ni me maulunga. E le mana o se me fa pena no nofo mai lunga matilo mai lalo. Sau ai lalo. Sa vali mai lalo. Mi ia le atua. Telo tātua le ai tangata la wola au auna. So many of us, you're serving behind the kitchen, behind doors. Telo lesa se lolo tinga. Na le atua la sila. Amen. E telo me mari. Fa mai, soli. Wai loa foli fa finge langa I kongo le kako mkuka. E serva e akaia. Fa mai pa akero ko kuru whangau. Fa fen ko kuru. Pa kuru maka me ke sau ke me kasi. Amen. Aisa, langa tauia oe le atua la o onanga. Tauia oe le. E kuru ka mai ki ia. Ai vai foi louco. Que lo se finge le fa penganga. Pisa le nguku ko mumo ke lo kai. O fiwa fa ro mal mga vai se me o ia. Ai que lo finge le aka ma fai me ko kongo fifia. La le wal waku ko ala foko e mai. Ne lo po se fa le la sau. O me me tau ti ale tu ale te au na ia. Me ve au ke fai malo ti nga se me. Au na malo fia. Mi ele au na malo fia mata ata I tangata uma. Foi le fenga o make up ma le fai me ai. Ora foi fia kilo ia ipula ko ia make up.
Mi ia le atua. Fufulu le ipu mai le ipu. Se kikira me. Ai. Yeah. Asa kikira lo king. Manga ia ku mumu lipstick. Fa mai le ipu o ko se kia o sole. Se kia oi. Ai kilo. Au songa fa pangua boilo. Langa aunga aka fa pengang mumu mo ngifo. Fa pe oi le tele no mai le ipu ya. E vai kana ngo le ipu ya. O songa fa pangua ka komea. Ele o fa papangu. Vai mo finge Mexico fa pengala ko skai. O ka se mumu. Sa vore finge sa mo ya ka kopi ai. Asa ole bole fe kau le enga pa umre mumu me. Ka ko ia manga ia le pe kau pepo foi le rifo ma le uri se ki a ki sa mo ki amen. Amen. Alilalo. Fe atu le tala tangata o le atu alu kofu fa fitu. Musul ko malo wika. Alu watu la wauna fe atu. Na manu. Pa wale le mema na oe lo tofu fa fitu. Alu le ka malo kofu. Kas. Ya. Amanu. Fiku. Oso ilalo. Nga wongo. Alu ilalo. Ya koe alu ilalo. Lua. Wow. Kau resa kul mea. Manu. Fitu. Awe te give up ngo fie. Lo anga I mai wha manuianga. Pia le atua. Awe te give up ngo fie. Awa le teme give up ai e te lewa ai le mea lena wha atua le atua ia oe. O lae ngo ngolo le vai. I lalo I lio tana ono le upu. Le teme anga release le tangata el sei le upu. Lawa watu le upu yo. Ta apena le upu le vavenga mo le tamaloa. Se I fitu le leia na tofu. You need to understand, don't give up. If you need something, keep on. Keep on. Telo, ele lima, le ai. Fa mai har tana tu spaya. Fitu. Amen. Le taimi ana fitu ai, saulunga, fa mai pe o le pa o le tamai titi. Fengatai le atu se mea. Ele fengta. Fuafuanga le atua peisa nga I lunga lo usistai. O fuafuanga foi le atua peisa lunga lo falongo ma e malamalama. O mea le atua ta pena I le atua ta pena ona o lo te mana o lo loto ai e savali le melen savali el tangato el saya. No over ai o le amatanga se me fo. Over ai faalinga I lunga o peteli. Over ai va venga I tono Yeriko. Over ai le saua le atua I to tono le ortana. Le fesuia inga le atua mea ono le alo loto. Wata tala atu le atua walu se o langa maulano. Le ala wo o le teimir faia. Fa mailo le tala le tangata o Elia. El saia le a se mea o e manao ai. Fa mai. Fa mai el saia Elia fa lua mai lo wanganga. Now, ia e leilo whaalongo. E lei whai mai el saia o te mana o mia lo Fale Johnson. E lei whai mai fo el saia o te mana o mia whaunga le ia oe Elia. Le ai. Whaalongo le whainga le tala. O te mana o mia whaalua mai lo wanganga. I want you to double portion. It's not the anointing. It's your spirit, Elijah. Amen. La se mea o tu ele tu ele o loto le po. Sa se mea o e whaafsanga I ma oile nei afiafi. Se aso mana onga o lo iai. E iei me whaasavalia I le atua tato. I want it to give up no fear. Sometimes we give up too easily, but not getting to where we need to see God's power function in our lives. Amen. O tele tu oi nei laso no fo I no le Australia. Ma fa so ma sunga to ina. Fa mai no tala sunga to ina yanta. O te manao
Ia e te talo moa. O te fia maua le mea na ia oe. E ma whai ona e whaia se mea whapea. Tatu ia, sa i o fo i mai. E i lale pōle nei. Amen. O te le whaia stanga te lo iei sona nau ta inga. A o te whaia stanga te lo iei lona mana onga. Amen. Someone who desire for it. Someone who follow and understand the call of God upon his life or her life. Elia Tavai. Now, I want you to stand up tonight. Mary? Well, I want to sing for a team along for 2 hours. Mai. Peno fa yantu ai o se mea na tue le li le loto lana o ona. This is his desire. E mana au na ia whapena na whaalua atu. Se whamanianga o iei lunga o lo uolanga. I lunga ia i la ua. E la isa isi au whainga luenga le alofa tu noa na approaching ha u whapea. Not once. Paunel tangata na whapena na ia whaatala sanga mai. Pe ma whai. Alo te talo le ile atua, whatamau te le lopa ale umi o lo uolanga lo iai. Pado te le mana o te alu a tu le tunga mau le melea. I don't want to take this with me. No. Na Lucy e kiasi whamanuyanga. He lost it because his heart was after the world. Kiasi did not get it. I tell you, na alu al tangata o le atua mal whaungal palpala. Pa whenta tulo. Ina wanga I mel au tau o suria fa mena lato tongil tangata o ti tau I pona iwi o le saia to tu lai mai. The anointing is still there. The blessing is still there. He did not release it because there was no one wants it. Amen. Kamal mole so fe to su mai tu mai fal tu fa tu mai tu otis. Sunga fereti mal fal tu over our family inol tatu pulenga. They need the wisdom from the Lord. They need the word of knowledge from the Lord. They need this anointing to carry this work here in New Zealand. It's not easy. But their heart is desire for it. So let's tatu faya lia fiafe tu samana ongola na ona malona faletua. Amele falolo melo lima lumane. If you also so my, I want you to lay hands on Ferretti and his wife. Mary Mr. Tupis, Somalia oyanga pa iya. Matote fia falongo iai Yoeleli e matote ma lili ai apa mai pai mai apa mai fau mai oh tango mai Yesui
Lau faunga. Lau faunga leo se perfectai. Apa mai, let's sing it again. Apa mai. Apa mai, fau mai, tango mai. Ya choele bilinga chama. Ya choele lava bilinga. Lau faunga leo se perfectai. Apa mai, preach it to the mic, to the mic, to the mic. Faunga to the mic, to the mic of Shimataina. To the mic, Lau faunga leo se perfectai. Jamlau ni e loa le pole nei e le whaingofia le mea nei mana oe. A le la releasing al pone inu ngoe. Ono lo na uno ta inga malo mana onga. Se e o le mai a tamau. Tamai le pole nei. O le ngutu le ngutu. O le isu le isu. O matai vaai. Le li i. Le fiafile nei. E whaunga o ilunga o loo langa. Whaalua iai. Whaalua iai. Le to mai ma le poto na e vailua ina mai i antea. Whaalua i ata iai le pole nei. Whaanga ngana o na ngutu. Ia oa lana whasoa. Ia oa o na manatu. Ia vaaya va venga tu tupu i ona lima. Ta mai le fiafil nei. I release that anointing upon you. Receive. Koshela mama maski elemande. Faftaita mali polnei. Faftaita mali fiafilnei. Oh, hallelujah. Tatala luna mafau. Tatala ola lo favor. Fa oa le ngana fetalai. Fa oa le atua. Jesus. Start your best, Mary. Talo mai. Pray. Lift them tongues. Pray in tongues. Tango mai Yesu yai. Fapchai tama. Fapchai mai yotetangi ai. Lau faunga leo se perfectai. Lau faunga leo
Yesu ai pai mai Yesu tangi ai lao faunga se perfectai. Hallelujah. Amelefa. Praise God. Ave so far taile tu an nei po. Amen. Hallelujah. Praise Jesus. Praise the Lord. Ave so far te vi ile tu an nei po. Praise God. Tai loa wa. Dei time tele sa tato mafu tai mo tato tama. Saya fa manuia ya anto e awala ile upu ale antua. Mai lava le time yo tato ista se yo o man nei po. Le ai manuia lo loto e awala ile upu ale antua. Fe o toi te talo ma wilis lan fa manuia ngai lungos sungal to ina mal fatu nei po. O te manatu se time le leile a tato te talo ai mo ia. A fai sa ia fa manuia ia tato e awala ile upu ale antua. A fai fo isa ia te talo mo tanto. Sa taimi le leile a tato te talo ai mo ia. Wala watu lau fai ngawenga, sungai whawhia ngainga mo lanto whalitua. So mai tua la nau auna. Whaloloa me la iolo a aulu neil me olo iai o ia. To ina tule al sungal to ina nei po. A te whale o ina se talo nei a fiafi mo ia. Se maftanga wa mafanga wa lele. Mai fau mai. Paftai. Tango mai suiai. Talia molo loto ma walalo. Bai. Ole tangyo le loto il telo taimi. Io te tangi ai. Faftai mo lau whamania. Lau whau leo te perfectai. Le aise masalo salo i o matau loto. Opu e pa umai lo fufonga e fufanga i nai matau. Talia i o matau loto ma le anganga mawala. Ar matau te talo ta ma. Wana i mawai ni sua ununga lo tātou tama. Le whao unga ma le mana mai le ngāhu pa i o letu. Soifua tulu i lona soifua. Le poto ma le atamai. Taitaina i le alofa tu noa i tu e whao le nei lalona. Ta mawa mātou ta talo i le pōle nei. Sa a whaua o whamurianga i lunga i ate. Whafua lolo na soifua. Wana i mawai. Le opo le poto ma le opo le malama o tu tonu i ate. Whasoa mai a mato o lana whanau. Whamanuia si o mato ta male tua. Tu ina hatu le li i lana whainga malanga i le aso atai au. Sau lea, toto pa i o Yesu. Pui lau o fio i mea umatama. Whamanuia le tua i lona toi tali watu lo mato watu.
Feilo ai malekale sia ainga mafana o famuli mai. Sili le vi ingo lau fio. After you no lo so afa amen. Tato fai ule talon nei po. Mato amata ya toe. Mato toe fa fo ya tu fo ile vi inga ya toe. Tai ono la upu sa lolo ina nei po. Tai fo ono lo ngalue mai le nei afiafi. Vele o se fa manianga mo i mato. O ane mawai le atua lau fa manianga i lungo se o mato tama sa lolo ina la upu le nei po. Tu mau lau fa malo longa i lunga ya te ia mau fa manianga. Fa manuia le atua ya te i mato umo e na fa longolongo. Awana ingata i tono nei fale lau upu sa lolo ina. A ia mato wo mai mato. Ta oso ai mata penga ilo mato wola fa lenganga. Au mato fa tatali atu ia toe. Fa manuia mai oe taman nei po no lo suafa Yesu. Ia amen ne ma amen. Ia vela o saupati tato walalo mai lalo fa aftai. Ja.